abatara ariko yemewe muririmbyi yaririmbye indirimbo aravuga ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye. Aravuga ngo Yesu tugire gute? Tumukunde cyane, tumukunde. Ndashima Imana, munyemerere aka kantu. Ndashima Imana ko navutse muri iki kinyejana. I thank God that I was born in this generation. Abazarimbuke sinzababazwa. Those who kabanda ndazaba Hortense we nta kibazo uzoza uvugira hamwe nanje mvugira handi Juliena anyura handi Padi Musoka anyuririye inyuma tubakubaku nimutunanira muzashe ndabivuze ntako tutagize. Now let me tell you, I thank God that I was born in this generation. I will be preaching the gospel. I feel so bad when I come to this. There are people who have never wanted to believe God. Mana yanjye amabwate biberayo bagira gute bambara gupfa ngo nimubasomera imisa ngo tubasengere abakozi b'Imana twaragowe nimusengere umuntu wacu turatanga ituro haba nubwo mwatanga amadolari mukagereka abanyamerika mukarangiriza ku makongomani mbishimira Yesu gute ariko nigeze gusenga ngo Yesu tuzahure mu mujyi wa Kigali umunsi umwe mujyane muri convention no kwegeranya inkoko zose zibamo nkazana amafi yose ayewe ariko no muzima na Yesu ngapoteka inzu naruha nkipoteka muri banke bakantwara ariko ngashimira Yesu icyo abantu bafite iryo shimwe nkanje muhaguruke tumukomera amashi duhagaze. Okay, kubera umwanya nso wa murongo umwe gusa wo muri Ingoma za 2:5-14. 2 Chronicles 5. Aravuga ngo bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore kubw'igicu kuko icubahiro cy'Uwiteka cyuzuye cyagize gute cyuzuye inzu y'Imana. Nimuryakire ijambo ry'Imana niryo nimuryakire muri komera amashi. Receive the word of God. 2 Chronicles 5. So all the work of Solomon had done in the house of the Lord was... ko mwakomeje guhagarara ara karirimbo tukaririmba igitero nisha mu rutumwe. Aime fata mikoro we uri wakera ngewe gaburiya ndaca muzakera kurusha izuba rwose kavango muhagaze ku maguru yanyu mwese nako gusa. Cyubahiro ni yawe Mana ubutuyahirenge hagati y'ibizima bihora
tumukomera amashyi. Let's give a round of applause to the King of Kings. Yes. Mushobora kwicara. Ariko abaririmbyi sinibaza ko uruha yicara aho ngaho. Uruha yicara aho ngaho. Our dear singers, whoever feels tired, you can feel free to have a seat down there. Arantu nasomye nsanga abaririmbyi. Rero niyo mpamvu mutari buva. You're not going to leave this place. Okay, wa Mungu sonoriza ari mikoro yanjye. Nigabanuka bakurambike ikiganza. Aha. Ndashima abakozi b'Imana bose tubanye aha kandi benshi tubana ku gicaniro. Muri beza murashaka ububyutse kandi ndizera ku bwanyu hazahinduka ibintu bikomeye mu itorero rya Kristo. I thank the Munyemerere servants. bari abantu mwakomera amashyi. Bari n'abakozi b'Imana. These are servants of God. Please help me appreciate them. Bahagaze neza. They are standing very well. Twaganiriye byinshi igihe mperuka hano. Last time when I was here, we had a Ariko long reka noneho discussion. mbyegeranyirize hamwe. Let me try to put things together. Ariko ndasenze ngo uwamana wishobora byo ise wa Yesu I pray that Lord, the Father of Jesus, afundura amatwi y'imitima y'aba bantu. will open the ears of the hearts of Umuntu these people. wakandagiye aha iyi minsi cyangwa akabaje uyu munsi. The people who came today or has come today, Ijuru ry'amajuru I pray that the heaven of the heavens, rimenye ko uyu muntu yageze hano. I pray that heaven will know that this person has come. Nibiba ngombwa And if needs be, ngewe nabwiye Imana ngo ndashaka imbarutso y'abantu bagomba kuba umusemburo muri iki gihugu w'ububyutse. I prayed to God and I said I need a catalyst of those who are going to bring Nibutse ko revival. ndibuze hano. But when I remembered I'm coming here, Nabwiye Imana ngo uzane benabo. I said, God, bring such people. Nituhahurira When we meet together, umenye uko tugenza. I pray that you may know what to do to Ariko us. ntituba bazapfa ubusa. But let us not be in Ahubwo vain. bizavuge ngo mu gihe cyacu But let it be recorded that in our hari time, ibyakoretse. there is what happened. Mu isi y'umwuka twandikwe mu bagabo n'abagore b'Imana. In the realm of the Spirit will be Babayeho recorded muri iki kinyejana. as people who lived in this generation. Ab'ijuru ribasha kwirata. Those that heaven will feel proud of. Atari abagabo gusaba amapantalo n'ubwanwa. Not only men putting on trousers and having beards. No. Atari abagore b'ibitenge n'amajipo gusa. Not only ladies who are dressed up, Ari babandi ijuru ribasha kwirata. but those that heaven are proud of. Rikabirata pe. And they are proud of them. Ibi birashoboka. This is possible. Ibi tujya tuvuga si imigani y'abakecuru. What we are talking about is not a parable of the old. Nukuri gufatika kw'ibintu bizima. It is the truth of tangible things. Maze igihe numva abantu babaza nanjye banyandikira. People have been asking me also. Ariko ibi muvuga birashoboka cyangwa muba mukabya gusa. People asking, does this thing exist or you're Ubundi just bubyutse exaggerating? mushaka nubuhe? Which other revival are you Hari crying out n'uwambwiye ngo for? si icyubahiro c'Imana cyaba kikigaragara gute muragishaka gute? And someone asked me, how do you want the glory of God to manifest? Ndavugira imbere y'Imana ishobora byose. I'm speaking this in front of God Twaramuka Almighty. tukabinanirwa. It is maybe for us to Ariko fail, Imana yo niyo kwizerwa. but God is faithful. Uko yabikoranye n'abandi. The way He did it for Uko others, yarari Yesu. because the way He was Niko Jesus, akiri n'uyu munsi. so He is today, Kandi niko azahora. and forever He shall be. Mbabwira aya makuru. Let me tell you this news. Imana si y'abapfuye ni Bibiliya ibihakana iyi. God is not God of the dead. Sindi Imana y'abapfuye. He's not a God of the Ngo dead. ndi Imana y'abazima. He said, I'm the God of the alive. Bishaka kuvuga What iki? does this mean? Nticyitwa y'aba bagabo bapfuye. He's not, Ngo aricyo kiyinezeza. He's not pleased to be called a God of the other ones. Iyo yabuze abandi yitirirwa. But whenever He has no one to be Nta called kibazo after Him, irakomeza ikitirirwa bariya bapfuye. He will continue to be the God of the Ariko mu one who mugambi died. wayo siko yashakaga. But in His plan, it's not like that. Yashakaga ngo nimba Debora yarapfuye. He wanted if Deborah died, Haboneka undi mugore uvugwa Let them- uhagarara none. let there be another woman who is going to stand in the gap. Nimba
ba Daniyeli baragiye If the Daniels have already haboneka gone, abandi bagabo bahagarara uyu he munsi desires to see other men who are going to stand nimba today. abakobwa bahagaze bahabaye bagahagarara mu cyuho batakiriho benshi If the ladies or women who stood in the gap ariko are Imana no itegereje longer, abandi babaho muri iki gihe God is waiting for others to arise in this iyo time. babuze When they are not there, ikomeza kwitwa iy'abariya He will continue to be the God of ariko iyo those. babonetse But when He is present, yitwa Imana y'abariho when we are present, He's called our ninde God. muntu witeguye kubaho ngo abe mu buzima bw'ubumana muri iki gihe Who is ready to live in a godly way in this ndavuze generation? ngo nibikubeho mu izina I declare, let it be so in Jesus' name. ndababaye muri iki gihe bikomeye I feel very bad in this time. simbabesha maze igihe nibaza I- tubusigaje imyaka ingahe ngapfa I wonder how many years am I left with to die? avuga ati aba bapasitori aba bariho These pastors who are living buriya bari today, mu kibuga nabo bakiniramo ngo bagende they are also in the field, in the playing ground, playing, waiting for the time to go. maze igihe mbaza Imana ubu kweri dupfe tugende gutya nta kintu kibaye I've been asking God, are we going to live and die and just go like this, nothing, without anything happening? dukomeze duterane bene aya materaniro yayandi navukiyemo Can we continue fellowshipping the same way we have been fellowshipping? dukomeze tuvuge ibintu gusa nk'ibintu biri aho bidafite iyo biva niyo bijya Shall we continue to speak about things as if they are stories? iyo icyubahiro cy'Imana kimaze gushirana abantu When the glory of God has departed from people, bafite ibindi bintu tugerekaho byiza bisukundu kugira ngo bize gusubira bifuka amaso abantu now bahugire muri ibyo barangarira ibyo bagire ngo bagezeyo there are other things that come up and people will always be taken by that and you think you're well. ariko ntabwo ari iby'Imana ibishaka But that is not the will of God. Imana yadushaka mu bwiza no mu cyubahiro cyayo cyo ku rwego rukomeye God wants us in His glory. nicyo gituma nangiye gusubiza abambajije ibyo bibazo ndabisubije mu izina rya Yesu uko Imana yakoranye na ba Mose igakora gusa ntigikorana n'umuntu nkuko yakoranye n'uwundi buri wese ijya muri style yayo nawe Now, ariko imbaraga ziba ari za zindi the same way God worked with the Moses is the same way He works with us, but the style is different, but the power is always the same. iyo nsoma muri Bibiliya nkareba uko yabanye na Enoki mu cyubahiro cyayo mu bwiza bwayo bukomeye When I read in the Bible, I see the way God lived with Enoch in his glory. none nibaje kuri uyu mugabo ndumirwa uzi ko hari ukuntu usoma ntumenye neza kugeza umwuka se kukumvisha icyo bivuze Sometimes we read and we don't understand only when the Holy Spirit comes on us. ngo yagendanye n'Imana The Bible says he walked with God. Bibiliya ikavuga yagendanye nayo ngo araruha arabura yani arashira ashirira muri yo arabura baramubura ajya muri yo ubwiza bwayo n'icyubahiro cyayo kiramurenga umugabo agera ahantu arabura none ngo bajye kureba basanga ntaheruka yazamukanye nayo muri bwa bwiza bwayo umugabo aragenda ngo barebe barabura basanga yagiye Now this man lived with God and he was in deep relationship with God to a point where he disappeared and they would not see him. rero namara nkibaza And I wonder, nitwe bagabo are we the men n'abagore and women basigaye mu kirari cyaho baenoki babaye naho banyuze are we the ones who are standing in the gap of the Enochs? ndebera ukuri ruhande umubwire ngo urabona wasubira muri nimero ya Enoki cyangwa Now ask your neighbor and tell them, can you fit in the number, in the size of Enoch? aha ninda wumva yahagarara muri nimero ya Mose Enoki we yarayinejeje arayubaha yinjira muri presence y'Imana icyubahiro cy'Imana kiramurenga asa ananirwa umugabo uherekeza Imana mw'abantu mwe munyumve neza umugabo uherekeza Imana
akayiherekeza bagenda baganira ati uvuze gute Imana ikavuga uvuze gute igasubira ikavuga baragenda Imana itegereza ko asezera roburo ngo bagire ucyabona bombi ngo gahodi mu marembo yo mu ijuru gahodi ko wagiye ugiye kumusura muzanye mute ijuru ryose rirahaguruka ryakira Imana n'umushitsi mukuru Imana yarizanye ari wende ari we Enoki ari Mana umugabo ujya mu ijuru atarwaye gripe nta gicurane akajya mu ijuru atagonzwe n'igare akajya mu ijuru atakuyemo imyenda abandi baza bayikuramo akajya ikoti yagiraga sinayaga ngo agezweho nayico gihe niryo koti tuzasanga mu ijuru ryonyine na sandari imwe gusa ni irya Enoki niyo tuzasanga rimwe gusa n'urukweto rumwe mu marembo y'ijuru ni urwa Enoki rwonyine. Enoch walked with God until he kept on moving with God, and God kept on whispering to him to a point they ended up entering heaven together. He was a surprise visitor in heaven. He went the way he was. We will find him with the only coat he was putting on and the sandals. Ariko agiye Imana yafashe ziriya mbaraga zari muri we zibasha kumutumbagiza akanyura mu bice aho Imana inyura ntihafa kunyura umugabo rero wese byo mu byumve neza sore wese yanyura aho Imana yanyuze uyu muntu abadasanzwe mu biremwa yarahanyuze biremera Imana ngizamuke kubusa nawe buzamukaho erega nta masikare yarahari habe na Rwanda na Ethiopia ntazari zihari tazo arazamuka biremera babona ryinshi agerayo imbaraga zose zagaragara kuri data wa twese nizo mbaraga zari zimutwikiriye na warinjira aragenda. And Enoch followed God and they went, and don't think that the path where God goes a human being can go, but he went with God until he appeared there, and the power that was on our father is the same power that was on Enoch. Kubera ko Imana itagifakara Enoch agiye yahise kundi ntigomba kuba hidafite umuntu ntibibaho babwire n'igituma isengero zitangira bishaza bibaza n'ubu byashoboye ngo kubera insengero zigomba zitangira mbabwira impamvu yabyo kurikije Bibiliya n'amateka y'umwuka. Insengero iteka buriya Imana yemera ko urusengero ruvuka iyo hari izindi zapfuye mu isi y'umwuka kubera ko idashaka gupfakara ihititere kurundi rugifite yanjyana ishaka. Iyo umunyamwuka umwe yakwamiye ahantu ntabagihagaze muri bwa bwiza uko Imana yabishaka ihita ihagurutse uwundaho agahita ahagarara muri wa Imana ntifakara. Enoch agiye ya transfer y'ubwiza bwayo n'imbaraga zayo muri Enoch muri Noah. Now God can never stay without someone to work with. That's why always people will always wonder and say, why is it that churches are born every now and then? Every time when God sees a gap, he will establish someone or a church so that the will of God will continue running. Enoki ntiyahagumye nawe yakoze ibyo aragenda. Enoki apfuye nibwo Imana yashakishije undi muntu iza gutora umugabo witwa Aburahamu yakira cacubahiro cayo arakigenda n'imyaka ye yose yubasha Imana arayinezeza mu gihe cye. At the time when Enoch had already left her, this is when God gave the same power to Abraham, and he walked with God and served God all the days of his life. Abraham agiye Imana yafashe ico cubahiro n'izo mbaraga izohereza mu bandi ntavuze benshi ngizo muri Mose umugabo ugendana nayo akinjira mu cubahiro c'Imana mu musozi aho abandi bagabo n'abagore badakandagira. Now he kept on taking this glory from generation to generation until it came to Moses who was able to go in the holy place and pray in a place where not anyone would go. Yatindanaga nayo akamanuka n'icubahiro cayo mu bantu bakakimubonaho kugeza ubwo batangira kumuhunga bakitwikira ati maraje mwitwikire turashize noneho yabaye izuba icyampa Mana we mukavaha abantu babareba bababona bakavuga ko mufite ubwiza bumeze gute.
How I pray that you leave this place and people will look at you and see how you have glory, the glory of God, as the same way it happened to Moses when he was in the mountain. He dwelt there and the glory of God came upon him, and everyone would look at him and see the beauty of God. Bibiliya yavuze ijambo rirantangaza. Nimba ari mu Bakorinto. Mu Bakorinto Bibiliya yavuga ngo nubwo Mose yahabwaga ubwo bwiza bukomeye umeze gutyo, yagombaga kuba yitwaje igitambaro hafi acungana nabwo aho buza kurangirira kuko butamaraga igihe bumuriho. Ariko umwanditsi ngaje kuvuga aravuga atari ko mwebweho ubwiza twe turagwa duhabwa muri iki gihe ntaho bugereranywa ngo n'ubwa Mose. Twebwe iyo tubuhawe turabuhorana, turaburarana, turabugendana, turabusazana, turabufana. Ubwiza butugumaho. Now for Moses, he used to have an encounter with God and he would receive the glory of God on him. But the Bible says in 1 Colossians that the time, the glory that we receive is different from the one that Moses received, because our glory, we walk with it when God releases it on us. We sleep with it, we live with it, and it's not for a short time. Ndavuze ngo Mose agiye atakihari. When Moses had already gone, Joshua yaraje mu mwanya we. Joshua came and took on. Aha. Joshua ntiyahagumye yaragiye. Agiye haje abandi benshi ntiriwe mvuga murabazi. Now after Joshua there came other more people. Kugeza ubwo bigera handi Imana yavuga ati ubwiza bari kwakira ntibabutindana ntibanabushoboye reka mpindura ubundi buryo ngiye kubutanga. Now he said that the glory that I'm releasing, they don't spend time with it, and on top of that they can't even protect it. Let me change the strategy. Imana yegeranya ubwo bwose irabwegeranya ngo irangize ibutekera mu mwana wayikunda ari we Yesu Kristo. Now he put things all together and he deposited them in Christ Jesus. Imaze kubwegeranyiriza muri Yesu. After putting everything in Christ Jesus, iramwohereza nk'impano ihaye abari mu he isi. sent him as a gift to those who are in the Hanyuma world. aravuga ngo ko data yantumye. And he said, my Father has sent Niko me. nanjye ngiye kubatuma. I am going to commission Kandi you. ibyo yampayeho byose And whatever he has given nibyo of namwe me, mugomba kugabana. you are going to be partakers of this. Aza afite buriya bwiza n'icubahiro And cyo. he came with all the glory from God. Mubyibuke n'umunsi avuka honyine. Even the time when he was born. Mu isi nta korari zari zihari. In this world there were no choirs. Yabaye ngombwa ko iri mu ijuru ariyimanuka kuririmba. But the choir in heaven had to sing. Bahageze When they sang, baravuga ngo icubahiro kibishimana. they said, let glory Mu be to ijuru ngo God. naho mu isi And on earth, amahoro abe kubo yishimira. let peace be to those he delights in. Icyo cyubahiro n'izo mbaraga arazigendana. Those, the power and glory he walks Kugeza with. umunsi apfa arazipfana. And when the time he died with them. Ikimenyetso kibyerekana ko no gupfa yazipfanye yarazimanukanye. A sign that shows you that he went to the grave with the power. No kubambwa yarazibambanywe. Even on the cross he was Kandi powerful. zari zishoboye kumubuza kupfa. He had the power that would stop him to Ariko die. izo mbaraga nyine intego yazo kwari kugira ngo apfe. But the purpose of the power was to him to die. Zimushoboze gupfa. So that he can receive the power to Azigaranye accept ku death. musaraba. And when he went to the cross, ahahuriza Imana n'abantu. he went and made sure that he brought people back to God. Ngo arangize ikizigaragaza niki. What shows this power? Ndibuka I remember. igisambo kivuze ngo nimba uri umwana w'Imana wagize wakwiboho inanjye ukankiza. When the thief who was on the cross spoke and he said that if you are a son of God, why don't you deliver yourself and do the same to me? Uwundi warahi burya aravuga ngo uzanyibuke mu bwami bwawe. And the other one said, please remember me in your kingdom. Aramubwira ngo ntabwo ari kera. He said it's not far. Uyu munsi iby'Imana n'uyu munsi mubanze munyumve neza. Iby'Imana ni The things of iby'Imana n'uyu munsi. the promises of God are now. Ndabivugisha umutima w'Imana wera. I speak this with the heart of Iby'Imana God. n'uyu munsi. The thing of God is today. Abakira barakira uyu munsi. Those who are going to receive it today. Abatumbagira baratumbagira uyu munsi. Those who are going to mount on wings are today. Murataha n'imbaraga za zindi zibatwara. You are going to go home with the power. Ku
kugeza mwinjiye ahandi hantu until you cross over to another dimension. nta mana yatuzanira ubusa ngo idutumirire ubusa nk'abagabo There is cyangwa no, abagore b'inda. our God cannot gather us in vain. Oya siko imeze. He is not like Si that. umwami wakwemvita abantu ngo abure icyo bamarira. He's not a king who invites people for nothing. Iby'umubiri ni ibyacu All the things concerning the flesh ariko is ours. iby'umwuka ni ibyacu. But the things concerning the spirit Niba belongs to him. mwashoboye guhana ibyanyu by'umubiri, If you can leave whatever you left behind. narebye za kado mwahanye mwatanze. I was looking at the gifts you're Imana giving out. ibamugisha mwakoze neza. God bless you for what you did. ndabikunda gushimira abakoze neza. I love appreciating those who have mwagize done neza pe. May the Lord bless you. ariko biriya ni ibyanyu bivuye mu mbaraga zanyu. This is what you can offer from your strength. ndababwira ko tutaje kureba ibyavuye mu mbaraga zanyu z'abantu. We did not come to see what came from the strength of igipindi people. cyanyu kirarangiye. Your story is over. aha igipindi cyayo nayo And now his story nayo kiratangiye. is starting now. irabaha amagifiti abakwiriye. He is going to give you the gifts that you irahembera deserve. umuntu wese uko He yigoye. is going to give him according to what you have irasubiza worked umuntu for. wese bingana n'ibyo He yayishatse. is going to reward according to iyo your ni imana prayer. ishobora. He is able. ishobora He byose. is able to do all things. irabikora. He does it. wowe turabana uyu munsi muri paradiso. We are going to be together tonight in the paradise. wakibabarire ababariye uwo mujura bari bashe icyo gisambo cyara. When he had already forgiven leta this one. y'abaroma n'abazimu barasara ati igitangaza kirabaye we. atanze imbabazi no ku musaraba aracyari katwiba abantu akabatwara tureba no ku musaraba naho. Now everyone was mad. The Rome, they were so mad because they saw that he's still taking people. umuntu utakibasha kuvuga none abonye akajwi ko kubabarira na kiriya gisambo. Now someone who is in a terrible condition, but he still has the voice to say, I forgive you. nimuhumure ku munota wanyu imana izibabarira. Let me tell you, even at the last minute, God forgives. rwose imana igibabarira. God forgives. baravuga tumve ninde musirikare uri hafi namutera icumu vuba adakora ikindi kintu. And they said, who is the soldier nearby? And he pierces him. umusirikare atora icumu And he yiruka took the sword. araje aramutumbereye ahari mu rubavu rwa yesu. And he looked at him. akubitamo icumu ririnjira. And he had to make sure that he's pierced him. yesu yari yarushe yavuye amaraso yahereye ku ya Gestemani asenga. Jesus baramukurubana agera ku musaraba uturaso tugiye kumushirana. was bleeding all the way from Gethsemane. ariko uturaso twa nyuma twa yesu But yarasigaranye. the last one that he had, ngo bacumite just as they were piercing him, turasimba mu rubavu rwe. the blood came out ngo of the dusimbe side. As he in the blood tugwa mu sprung, jisho rya wa musoda yari apfuye rimwe. he came into the eye of the one who amaraso was aguye blind. mu jisho rye. And when this blood had wa come on the eye, musirikare rirahumuka arabona. immediately he received healing. umusirikare arabona. He received healing. ngabone aterera icumu hasi ararita. Immediately he threw this abafite sword. amacumu yo kutwica Those who had the barayashyira sword. hasi mu izina rya yesu. Those who had the sword to kill us will put them down. They will put them down. baramuha ati kuritaye. And they said, what is it you're throwing? ahita arapfukama. And he knelt down. arapfukama. He knelt down. bapfukame hasi. Kneeling down. aramureba. He looked at him. aravuga ngo ni ukuri. And he said, I tell you the uyu truth. yari umwana w'imana. Surely he was a son of God. uyu niwe mwana w'imana. He was a son of God. abantu birabashobera. People did not know what happened. arangije kuri mutikura. After piercing him, kristo ahita aracikana. Jesus died. ndebera imbaraga zari zimurimo. Look at the power that was in him. acikana afunze amaso. And as they closed their eyes, izuba riracikana. immediately the sun went off. inyenyeri zirihisha. The moon took off. umuco wose uranyika. And all the light was taken away. Oh, hallelujah. mbega imbaraga z'umugabo. These are the power of our Almighty. narabivuze reka mbisubiremo. Let me repeat this one. icyo gihe kristo baramufata baramuhamba.
They buried Jesus. barihuse bajya kumuhamba They immediately took him to the tomb. ngo bamukubite mu butaka bamushinguye. After putting him in the tomb, dore ikibazo cyabaye. look at what happened. abaroma baravuga ngo mumusuzugure mubihishe agende nk'amayibobo. The Romans said, keep quiet and silence everything so that he can go and kuko disappear. umunyacyubahiro wapfaga i Roma Because usually an honored Uwo man ari we when he wese, died, whoever he was, iyo yapfaga whenever they would die, icyambere bakoraga the first thing they would do, bamanikaga amadarapo yirabura ku mabiro yose mu gihugu. they would put flags all over showing that there is a mourning. Kristo ngacikane When Jesus died, habe no mushware ntayo bazamuye. they did not even put up a handkerchief. Imana ngibona batabimukoreye. When God saw that nothing is ijuru happening, ryonyine heaven itself, rimanura darapo y'ubwira kabiri He brought buramanuka. down the flag. Igihugu cyose barabibona. And all the abari mu nations, mirima barabibona. those who were in the field saw bose it. barahagarara. Everyone stood still and barabazanya ngo nibiki bibaye. said, what is this that baravuga happened? ngo isaha Mesiya yacikaniyeho. And now they said the hour of isi the yose yahise Messiah. yakira The umwijima. whole world has received darkness. umwami w'umucyo yaracikanye. Because the king of Ajyana mu light, mucyo we. he went with the light. icya kabiri bakoraga. The second thing they would do, abaroma bahitaga barasa imbunda zikomeye the Romans would shoot kugira ngo bamenyeshe igihugu cyose nk'umuntu ukomeye yapfuye. so that they give a sign that an honored man yesu has ngapfe died. nta na pisto barashe. When Jesus died, there was nothing. baramusuzugura pe. They despised him. ariko nyir'ijuru But the owner of heaven, ijuru rirarasa ryararashe. I tell you, heaven had to shoot. habaho umushitsi ibitare birameneka. And they were trembling and ibituro earthquakes. biraturika. And all the graves imva opened. z'abera zirasama. And the graves of the saints opened. ibitare biturika abantu bose barabyumva. And all the earth quaked. barabazanya ngo ibi ni ibiki And they bibaye. wondered and said, what is this happening? baravuga ngo banze kurasira Mesiya. And they said they have not shot for the none ijuru Messiah. riramurasiye. Now heaven has shot for the komera Messiah. uwo mwami amashyi ni Let's Kristo. give a round of applause to Jesus. ngizi imbaraga yapfanye yari afite. The power that he died with. baramukingirana ikuzimu. They covered him in the tomb. bazana igitare bashiraho. They had to roll a rock over. bazana abasirikare bari special bicara They hejuru. had to put special soldiers to baravuga protect. ntitumurangije. And they said it's over. ariko nkunda Imana twizera mwaba. But I love the Lord that we believe iyo in. bisa naho turangiye. Whenever it's as if it's over. iby'Imana iyo bisa naho birangiye. Whenever everything seems to be niho biba over. bigitangira neza. Actually, that is the starting point. muramurangije. So you have finished him. bashyiraho abasirikare bicara hejuru. And now they had to put soldiers to guard. binezeza Yesu. But one thing that's... aravuga ngo imva z'abakomeye bose muri i Roma And now all the tombs of the saints, zanditseho amagambo akomeye zikabaho amashurwa indabyo bashizeho. and all the tombs of the honored people have ariko Imana signs. ishimwe kwiyanje muyirindishije ingabo zanyu. But now, praise be to the Lord that my tomb is protected by your kandi soldiers. zishobora kumbuza gukora icyo nkora. And these people cannot stop me to do nimutegereze what I'm gato doing. muramenya amakuru y'izi ngabo. Wait for me, you will know the story about these ngo soldiers. bakinga imva ye. And when they had locked, za mbaraga ziramumanura. the same power came. zimujana mu kuzimu kwa mbere. And it took him to the first hell, aho bita Sheori y'abakiranutsi in we. the cell of the righteous. ngo agari Sheori. When he reached the cell, yinjira mu cyumba cy'abatagatifu guhera kuri Abeli ukageza ku bari baraye bapfuye. he entered into the room of the saints, from Abel to the one that had died before Jesus. bagaramye aho bitaga mu gituza cya Aburahamu. And they were all sleeping on the chest of Abraham. babona intare ya Yuda ukomoka mu muryango wa Dawidi. They saw the Lion of Judah, of babona the tribe of Judah. arabinjiranye. They saw him coming in. isengesho ryanje ni iri. This is my prayer. abinjirane mu byumba byanyu Kristo. I pray that he may invade every abinjirane aho room. mwikingiranye. Let him invade every room. babona arabinjiranye Yesu. And Jesus entered.
mu marembo araza muri autority y'ubwoba. He came in a great authority. Arinjira abanyuramwe bose ahagarara imbere yabo. And he stood before them. Akajagari kabayeho rigakomeye. You don't know what happened there. Abamuhanuye bose barahaguruka. Those who prophesied about him saw him. And he said, you prophesied well. Isaiah said, I talked about him in Isaiah 7. I talked about him chapter 9. I talked about him in 11. I talked about him 53 Isaiah. He is the one that has come out. Jeremiah said, stop, let me talk about him. Daniel also said, I talked about Zechariah said, I also prophesied about him. And all of them were on fire. And he said, thank you for speaking about me. But I know you died well. That's why I said I have to rescue you even though I'm in death. And he told them, do you know what happened? I have already overcome the king of the world. And he said, I'm going deeper a bit. Now I will take you in a place that you cannot understand. And he said, let me first sort out something. He went in the second room. In the second room, he found all the sinners in Hades. And he started with Cain and all the lazy people. He lied before, he ate the meat before, he did all the evil. When he entered, everyone closed their eyes. They would not open their eyes and look at him. And he gave them one announcement. You did not accept to believe in God. There is no mercy for you. Wait for the judgment. I feel so bad when I come to this. There are people who have never wanted to believe God. Mana yanjye amabwate biberayo bagira gute bambara gupfa ngo nimubasomera imisa ngo tubasengere abakozi b'Imana twaragowe nimusengere umuntu wacu turatanga ituro haba nubwo mwatanga amadolari mukagereka abanyamerika mukarangiriza ku makongomani. Now when people die, they die. Whenever I reach this point where people die and they have refused to serve God when they are still alive. Even if you tell people, let's have a mass for, the last mass for this person and let's also give offerings. Even if you give dollars, euros and Congolese. There is nothing else we can give. There is nothing we can give that we can take away the judgment. You just give it and people will enjoy. They will enjoy the money. But he went down there and he did not get them out of there. Now you are bringing money thinking that it's going to save your relatives. Ariko yemewe muririmbyi yaririmbye indirimbo aravuga ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye aravuga ngo Yesu tugire gute tumukunde cyane tumukunde ndashima Imana munyemerere akakantu ndashima Imana ko navutse muri iki kinyejana. I thank God that I was born in this generation. Bazarimbuke sinzababazwa. Those who kabandandazaba Hortense we nta kibazo uzoza uvugira hamwe nanje mvugira handi Juliena anyura handi Padi Musoka nyuririye inyuma tubakubaku nimutunanira muzashe ndabivuze ntako tutagize. Now let me tell you, I thank God that I was born in this generation. I will be preaching the gospel, or Pastor Hortense goes the other side, Pastor Julien the other side. We will go around, and when death and judgment come, we are not going to be
kirahagije ko mumenya umwami Yesu. The time that you are born in is an opportunity for you to know Jesus. Mbishimira Yesu gute ariko nigeze gusenga ngo Yesu tuzahure mu mujyi wa Kigali umunsi umwe mujyane muri convention no kwegeranya inkoko zose zibamo nkazana amafi yose ayewe ariko no muzima na Yesu ngapoteka inzu naruha nkipoteka muri banke bakantwara ariko ngashimira Yesu ico abantu bafite iryo shimwe nganje muhaguruke tumukomera amashi duhagaze. Those people who have thanksgiving, please stand up and give. Let's give a round of applause to Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ndavuze ngo warakoze. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Komera Imana amashi wicare. Give a round of applause to Jesus and have a seat. Ndashima yamfansiza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. umukomera amashi yarakoze Yesu. Let's give a round of applause to Jesus. Itangazo rimwe ahita aramanuka mu kuzimu kwa gatatu teritarusagiyeyo. And now he went to the third hell. Ngo agereyo asanga niyo biro centrale ya shitani. He found that it was the headquarters of the Satan. Abazimu bari kumubyinira ngo yamanitse Yesu. And now they were rejoicing because Jesus is dead. They were in the party rejoicing that Jesus is done. As they were enjoying in the middle of all that, they knew that it's over. They saw Jesus stepping in. When they looked at Jesus, and his eyes are like flames of fire. Immediately he had some lightnings and now he fell down in front of all the people who followed him. And he was paralyzed. When they looked where Satan was looking, everyone was down. Jesus has the power to paralyze every other power. When Satan saw Jesus coming closer, he cried out and he prayed. And he said, Son of the Almighty, I know what has brought you. I thought it is over. Now I have known that it's never over with you. I know why you're here. And he said, these are the keys. These are the keys for hell. And now he had to throw them to Jesus. When he threw them to Jesus, Jesus took the keys. And now he stood amidst them. When everyone is down on their knees. I feel very bad when I see a Christian who fears demons. I feel so bad when I see someone fearing Satan when they know Jesus. From the time that he was overcome, he has no power. From that time, there is no training, there is nothing, they have no power. We have the power over demons. And Jesus gave an announcement. He said, I overcame you from heaven. On earth I have overcome you. And I have found you down there in hell. You are cursed. The devil is sitting with an appointment that is very terrible. What is the appointment? I will throw you once in a place you will never come out. And you will stay there forever.
Kristo afashe imfunguzo arazamuka abera bose arabazamuka. When Jesus took the key, he took all the saints. Ikintangaza babasirikare bicaye n'intwaro. As they were sitting, the soldiers, imbaraga ziva mu ijuru za Yesu. The power of Jesus came from heaven. Escort umwe wa Yesu. And one escort of Jesus. Akubita kabuye bicaye hagaterera hari. And he had to kick off the stone. Abasirikare bose bagwa hariya bagira gute bagwa igihumura. And now they had to faint, all the soldiers. Yesu asohoka batabiza bahagarara hejuru. And Jesus came out and he said, "You are the one protecting me." And he took off. When they looked at the feet, at the footprints, they knew very well that this is not only Jesus. Now he said, "I will show myself to them until they know that I raised." After the 40 days he had to ascend. The power that I'm talking about, they took Jesus just like the way Enoch was taken. And when he reached up in heaven, he sent the power. All the power that was in him. They saw the same power in Peter. They saw the same power in John. They saw the same power in Matthew. They saw the same power in Philip. And they worked with God all the time. And now they had to give up. They started to give Paul and Timothy. They started transforming the power. And they are going up to the mountains. They went up to Africa. The same power in England. They went up to Sweden. Now the Swedish sent their record. And when they heard of this, they were also consumed by the power. The same power descended. And they brought the same power in Africa. And the Rwandans also received the power. They came and they were manifested in Gehini. They crossed over in Congo. Now let me tell you, this is not a story. The same way it happened to our forefathers, it's happening to us and it will happen to our descendants. When they came to Congo, in the revival of my father, and they were asking God to manifest yourself to us. God manifested and sent the power in the house. My father lives in Gisenyi there. When they were sitting, they saw the angels entering in the house. But they did not draw closer to them. And now they went over the wall. They started counting them. They were counting them, looking all over, counting until the starting point of the door. And the doors were locked. What happened immediately? They received power immediately that they never heard. Some people walked out and followed the angels and they could not know where they're coming from. These are not stories. The glory of God descends and steps in a place. Maybe you can see it or you can sit on it. Now they received power to prophesy and to bring revival because of the angels that found them there. I pray, Lord, that
that you may infect this room. undi munsi irindi tsinda ry'abanyamasengesho bari mu butayu basenga Another time, a group of intercessors praying. mu ishamba imbeho ibabana nyinshi cyane When they were in a bush praying and they had a lot of barasenga baravuga ati mana cold. ko imbeho ibaye nyinshi turabigenza gute and they said, God, we are feeling very baravuga cold. ati reka turirimbe They said, let us sing. bararimba ngo barangize barasenga They ngo sang. barangize bose begamira inguni baregamira Now they had to go and sit somewhere. kurya bafunze amaso bari gusenga As they were closing their eyes praying, babona umuco mwinshi mu maso yabo they saw a great light on their eyes. ngo uhumuye kureba Opening their eyes, asanga umuriro ucanye ugurumana uteye ubwoba imbere yabo aha they saw a light. ubushuhe bwuzura ya nzu yo mu butayu yose ihinduka umuriro gusa They saw a light, and this light brought warmth ndavuze where they ngo were. barawose And they came utavuye closer, mu nkwi n'ibishito by'abantu closer to the ari fire. umuriro imana iyo uvuye mu ijuru urotwa And it was fire from heaven. ibyo byarabaye These things happened. undi munsi imbaraga z'imana niyo revival nge nahagurukiyemo iyindi ikindi gihe nyuma Then after some time, cyenda gutyo in inani cyane iyadufashe twe ni 8 kuzamuka kugera muri 91 hari imbaraga zikomeye ico gihe in 1988 to 1991, umunsi umwe imbaraga z'imana ziramanuka mu nzu abantu basengeraga mu ita inzu y'amahombi inzu y'amasengesho now one time in the prayer room where we were, the power of God came upon us. muri generation y'abakuru bacu bari buzuye umwuka wera usa n'ibisazi Now in the generation that was before us, they were filled by the power of the Holy Ghost that was so crazy. ngo kurya bari gusenga batangira kumva imbaraga zidasanzwe bavuga indimisha ibintu birabakomerana mana yanjye umugabo mwegamiye igisika gutya agira gutya abona umurongo w'abantu ko banyura aha bamunyuraho bakata iyi ni inzu yegamiye inzu gutya uko yegamiye yicaye ari gusenga rira buzuye umwuka wera abandi bavuga indimi abona abantu banyura agira ngo abantu bose bagiye bahagurutse bagiye naho bose baraho ngaho ahita nawe arahaguruka ahita yinjira muri mire gutya akurikiye azi ngo ni handi yake naho ni marayika waciye nawe arakurikira yinjira muri mire nkiyi aragenda hanze ageze iyo hanze asanga imvura iri kugura yaramunyagiye bikomeye. Now that man, as he was sitting down praying, he thought that it's normal to seeing what he was seeing, and he saw people passing, and they were angels that were passing. So he turned and also passed through the wall, and he went until he was outside. arahari nejo ubundi umusibejo yadukurikiraga kuwa kabiri yaradukurikiye hano ngarangize aranyandikira sinza akantu yanyohereje nyine ko mu byabereye hano. Avuga umuriro w'Imana uratse ndamubwira ati ndabona bigiye gusa kacagiye cyanyu bari mu badutrainings arahari. He's alive, he's still alive, and recently he was following Grace Room. Iyo tuvugana kenshi nibyo mbamubwira twibukanya bya bihe. Now every time when we talk we remember of those times. Igisika kinyura maragenda. And now he had to pass through the wall. Ageze hanze ayoberwa ibyabaye imvura ibiki asagwa arazenguruka inzu ajya gukomangira yewe Now he went to the door and he had to knock, and everyone wondered and asked him, how did you get out? Nahabari bicaranye byabacanze aravuga ati nakagiye gute ukwanyuze he ko tutanabona ko hari ahantu umuntu yanyura. And everyone asked him, where did you pass? Because we don't know how you went out. Munyumve babwire. Listen to me, let me tell you. Iryamana iracyari irahari. He is the same God and he's alive. N'ubu yiteguye gukora ibindi ikoranye na buri wese. He is ready to work with everyone and do even more. Rwose irabikora. He is able and he will do it. Ntiyarangije gukora. He has not stopped working. Kandi abavuga ngo ni isezerano rya kera aho nejo bundi muri 90. These things I'm telling you is not for far away. It is just recently in 90s.
nunamye ndi kuvuza ingoma twavuzaga y'igiti. Now I remember when I was Muri iyo there. revival nge navuzaga ingoma n'amapendo. When I was there playing the Ndi drum. kuvuza ingoma nunamye. When I was bending playing the drum. Baririmba indirimbo. They sang a song. Abantu batangira guhimbaza Imana bahagaze. And people Abandi started, bafukamye. people started praising God. Umugabo umwe arazamuka hirya yanjye. And one man stood aside of Imbaraga me. ziramuterura. And the power took him. Zimuzamura mu rusengero yicara muri sharupante iriya hejuru. He stood and he went up on the roof. Ireshana hariya iriya hejuru yariya tara. And he went up to that power. Up to Hari that, urubaho rutambitse arashika arwicaraho. and he went up and he sat on a wood that was Icyatumye there. tumenya ko yagiye. Now one thing that showed us that he has Yari left. yambaye kamba mbiri ivamwo iragaruka ingwaho hano. Aha. Now he was putting on slippers and Yaguye aha kwijosi. the slipper fell on my Hanyuma neck. none avuga ati nono abo mwijuru ko baradutera amakamba mbiri bigenze gute. And I said, what's happening? Hagarika kuvuza ingoma. And I said, let me wait and see. Hanyuma ndararama ndeba ikibaye nkuko nayitoye ndayifite. Looking up to see what is happening. Ko bohereje mu byukuri nenge gutangira gusenga tubiteka. Nanone ni haze ni yakabiri. I was almost Yari yaje ari praying imwe. because it was only one slipper. Ndeba ngo ndeba Imana iri kohereza izo kamba mbiri. Now when I opened up to look what is happening, Mbona ni mwene data wicaye uhaye wuzuzwa ari hariya hejuru ari kuvuga indimi. I saw him sitting up and speaking in tongues. Abandi babibonye. When others saw it, Bamwe banyura mu madirisha umuntu akaguruka akanyura mu idirisha akagwa hanze akiruka akagenda. someone went through the window and went out. Nanjye siga ntaye ingoma. And I left everything Bonye there. abandi bose birutse nanjye ndiruka nyura mu muryango. I also had to run away. Ndakurikira sanga abantu bitse umusozi bari kwiruka. Ubwiza bwabarenze ntawe ubasha kwikontorora. Now everyone was filled. It was beyond. No one would contain it. Ikintu naje kubona muri iryo joro. One thing that I saw that night, Nuko aho banyuze biruka. it is that where they passed running, Bagendaga bafata amacupa y'ibirozi by'abapfumu banyura hagurya ibiri muri aka gace bikizana bagafata. Ibiri muri aka gace bikizana bagafata. now Turagaruka biza kurundwa mu rusengero gutya abantu bapanga uburyo tuja gutwika nyuma. Gutwika ikombe rinini gutwika ibyo bintu. Now, one thing I remember is that every path where they ran through, they found a lot of things from the witches, and they had to put everything together from the sorcery and witchcraft, and we had to burn them. Tugarutse twinjiyemo. When we entered, Dusanga abafroderi bose bari mu gitaramo. Abafroderi bose bari mu gitaramo. Abamanyangiste nabene abakoresha ibintu by'abapfumu ibiheko bitwaza. Barirutse tukaza tugonganira mu miryango iriya. Hanyuma wari utiyoboye kaza nuvuga ngo fata mubafate. now immediately we saw all the sorcerers and all the magicians and all those people had come together, and we started saying, now let's get hold of them by force. Umujene wese warahi iryo joro yakiriye umwami Yesu. That night all the youth received Jesus Christ. N'abari barananiranye baruhebwa tuzi badashoboka. Iryo joro nzanibuka nta numwe utarakiriye umwami Yesu. That night I remember everybody received Jesus Christ. Abakenyereye ku biheko Those who- ibirozi byatakaraga biruka bigatakara n'imyeko bakenyereye igasigara. Those people who used to dress up and put some things in their clothes that are from witchcraft, they all used to give them up. Turavuga Imana abantu bakagira ngo ni ibintu byo gupfa kuvuga. When we speak about God, people think it's just stories. Ndavuze ngo hari imbaraga z'Imana muri iyi si. There is a Zitwa power ko ari iza Kristo. There is the power of God that is called of Jesus. Amarira ya Yesu uyu munsi ahayarira. The cry that Jesus has today. Byukuri yo nsenga muri iki gihe hari igihe nsenga nkumva amarira ya Yesu ararira. Now, whenever I pray, sometimes I hear a voice saying that Jesus is crying. Even the time when he was here, he cried. He cried when he came at the tomb of Lazarus. He said, you cannot trust me. I am the resurrection and life. He cried out. Arira gute kugira ngo ni arira marira yo guhoza marira yabarira mu kiriyo cya Lazaro. He cried the tears that will wipe away the tears of those who are. Iyo Yesu arize haba hari higiye kubaho. When- Yariza marira
atumaho za marira y'abayuda bose bari bicaye aho. He cried tears, and the tears he cried wiped away all Baravuga the ati tears of the nubwo Jews. ataje mukiri ariko yamukundaga mubonye ko arize ntawasuye kurira bose bararetse. Now they say that he did not come in time, but at least gasenga Yesu we uyu mugoroba I- icyampa Yesu akarizwa n'ibyo abantu baraho uyu mugoroba how I pray that Jesus will cry for the people kuko who are marira ye here. abasha guhoza marira yanyu. Because his tears wipes away our tears. Yaririye Yerusalemu He cried out in Jerusalem kubera ko yagenderewe ntiyabimenye. because they did not know their time of their Nanjye numva visitation. amarira mu kirere iki gihe yuko ubwiza bw'Imana buheburizwa nuko abantu bagenderewe ariko badafite amakuru. Now I feel the same because we are being Ibi visited, ni but we ibihe have byo no kugendererwa information. n'Imana ariko abantu batazi ko bagenderewe. We are in the time of the visitation, but we have no Nico idea. gituma amarira hayareremba mu kirere yuko Imana ihayirizwa nuko ubwiza bwayo buhari ariko isi ntiyayibubona. That's why the tears of the Lord is up here, crying, saying that the time has come, but people has not known. Ayaya muri revival yacu nabonaga umugore akarira afite umugabo n'abana ntacyo abuze akarizwa n'ubwiza bw'Imana akavuga ngo ndaye ntabonye aho mpura na bene data ngo tuvuge icubero cye agaturika akarira nk'uwafushije mukarinda guhoza ari n'abagore buzuraga umwuka bakarinda kubarengeza bakabatahana. I saw women being filled by the Holy Spirit and crying out and saying that how can a day go by without us gathering and speaking of the umukobwa wuzuye umwuka muri God? revival abasirikare bashaka kumufata batatu bafite n'imbunda baramubwira ati wowe tuza urakora iki se arababwira ngo nimundeke mfukame senge nindangiza nta kibazo mumfate. One girl was in the middle of revival and they told soldiers, say that we are going to get hold of you, and she said, let me pray and do what you want. abasirikare tico gusa And he said, only that? atego Yes. arapfukama arasenga bahagaze bose bahagaze hejuru ye And now they started praying. aravuga ngo Kristo we Yesu ndagushimira kuri kubona ibibaye And he said, thank you, Jesus, for seeing what kuva is ngumenye happening. nararahiye ko ntaziyandavuza Because I have known that I will stick none on dore you. isi ndushije amaboko Now- irashaka kunyanduza. This world is taking me by force, and it wants to attack me. nubyemera sawa ariko nzi ko ushobora byose washaka wabihagarika. But I know that you are able to do all things. yinjira mu mwuka atangira kuvuga indimi ntiyasubira kwibuka ibindi bibaye. And he continued speaking in tongues. He avuga did not indimi remember anything. avuga indimi She spoke in tongues. atangira guhanura She started prophesying. atangira kubahanurira urwaye mu nda wowe And she started prophesying to those who are umugore sick. wawe ararwaye waravuje byaranze And she started saying, your wife is wewe sick. bagiye kugufunga And kandi you- uzamaramo igihe You're going to jail and you wewe spend time. ucakiza umugore wawe ni iki n'iki Now he said, you what naho is going iyi to heal your ndwara wife. izagutera guhuma And you have this kind of a ariko sickness. icyagukiza ni iki. But this can heal you. yagiye kurangiza ngo ahumura asanga bose barapfukamye imbere y'imbunda bashize hasi When she was opening the eyes, all the men were on the knees. bashize hasi barapfukamye They were all on the knees. abari uhagarara basigara bapfukamye. And she stood up and the rest were on imbaraga the knees. z'Imana zigiye gushira hasi byari byarishize The hejuru power of God is going to submit every rwose stronghold. abanyamwuka Imana igiye kubazamura God is going to arise muri the power na spiritual authority in y'imbaraga the z'ubumana. power and the authority of the Spirit. baravuga ngo dukore iki tubigenze dute noneho umve ntitugikoze bitya ariko ntudusiga turajyana nawe tukwesikotinge kugeza tugeze kwa naka ukemura ikibazo cy'umugore w'umusengere hanyuma n'iwanjye uhagera unsengere nanjye unsengere umbarize Imana ko inkuyeho icyo gifungo. amubwiye ko ubushize yafunzwe baramurekura ubu noneho bagiye kugufunga avuze gutya asanga niho bakimurekura. Now she started speaking to these two men, and they told her, we want to go with you, and so that you can bless me at home, and thereafter also ask God to take away this prison that is ahead of me. ndavuze ngo nimwakire umwuka w'Imana uhindura ibyanze I guhinduka. pray that you receive the Spirit of the Lord that ndavuze ngo takes nimwakire and imbaraga changes. z'Imana zigiye gukora ibirenze ibyo mwari The power of mwarabonye. God that is going to change things that are reka beyond your mbabwire understanding. ubuhanuzi icyubahiro cy'Imana cyamanutse kiri kugendagenda mu bantu. The glory of God has already descended and it's moving into people. ndavuga ukuri kw'Imana mu mwuka hari abantu
ubwiza bw'Imana bwamaze gutonyangira kandi bugiye kubakoraho ibintu bikomeye. Now there are people, the grace of God and the goodness of God has already descended on them, and much is going to happen. Ariko Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo mwige kurinda icubahiro c'Imana kidasubira kunyagwa kikabavamo. Now God told me that we need to learn how to protect the glory of Mwige God. kurinda icubahiro c'Imana kitongera kubavamo. To protect the glory of God. Tugiye kubona abagore n'abakobwa n'abagabo bagiye kwinjira muri ritme ya Risipa umukobwa wa Iya. Now we are going to see women who are going to enter in a dimension of power. Umukobwa wanze ko icubahiro kiva muri Isirayeli n'umuvumo ngo winjire. Aravuga ngo ngiye kuba umurinzi ku nkike ndarinda Isirayeli nubwo Dawudi n'ingabo ze batabi. A woman who said that I'm going to stand on the walls of Jerusalem and I will not allow the reproach to come to Jerusalem and the glory of God to go. Risipa umukobwa biciye abahungu babiri. Rispa, the one that they killed 2 sons. Bakica na bene wabo bandi bafari barindwi. And all the relatives, and they died 7 of them. Kugira ngo abagibeyoni bakunde bababarira abayuda. So that the Gibeons would forgive the Jews. Kandi baravuga ngo babamanike ku biti barabikora. And they say that they hung them on the pole and they do it. Ngo babamanike barahabarekera. And they left them hanged on the pole. Isezerano ry'Imana rivuga ngo umuyuda ntakahereku amanitswe ngaza naribwa n'igisiga. Muratakaza icubahiro c'Imana. Icyakabiri murinjiza umuvumo mu gihugu inzara izabamara. And it was an abomination to have the Jew hanged on the pole or on the tree. Ngo babikore. Doing that, umwami ntiyamenya amakuru abarekerayo. and the king had to leave them there. Risipa ngo abyumve. When Risipa had this, aravuga ngo sinitaye ko abahungu banje babiri bishwe. and he said, I don't care about my 2 sons. Ariko ikimbabaje ni kimwe. But one thing that is really Isirayeli igiye kwinjira mu kaga gakomeye. Israel is entering into a moment that is bad. Kubera ko baretse indumbi ku gasozi. Because they have left inyamaswa nizizikoraho tugushishano muri Israel. A dead body hanged, and whenever birds come to them, we will have a problem. Aragenda sasa ikigunira ku musozi. And he had to put a sackcloth down. Ararira za ndumbi guhera mu kwezi kwa 4 kurangira. He had to take care and protect her. Ageza igihe c'imvura y'umuhindo yashaniye kuri izo ndumbi bavuga ko ari mu kwezi kwa 9. And he had protect from April up to September. Ngahe barayomeza umudamu arara ku gasozi akirirwa ku gasozi. And now this woman was there day and night. Arinze indumbi ngo umuvumo utinjira mu gihugu. Protecting so that the curse will not enter in Israel. Isirayeli gatakaza cyacubahiro c'Imana. And Israel would lose the glory of God. Ararinda ijoro n'amanywa yirirwa yirukana ibisiga akarara yirukana inyamaswa. Fighting and chasing away the birds. Amakuru yageze ibwami kwa Dawudi. Until this news went to the baramubwira ngo Risipa umukobwa wa Iya. And now they said Risipa ari ku gisasiro ararinze indumbi ngo zitaribwa n'inyamaswa. Has put down the sackcloth and is protecting umuvumo ukinjira mu gihugu. So that the curse will not enter. Dawudi arahagurukana Isirayeli yose baja kumanura za ndumbi. Stood together with all the Israelites. And now they took all the corpses and went home. After that, God was interceding for the nation. And all the famine was taken away. Let me speak to the intercessors. God has given us all the soldiers. Whenever you go in the night, you find the army all over. One time we went with Pastor Hortense and we met. We saw an old woman who was drunk. And we said, is this police? She made us Now it was at night, she was alone, but she was stopping cars. How does things happen and be well?
n'ubuyobozi ibintu bene ibyo niko Imana ibishaka ko haba n'abarinzi bo mu isi y'umwuka. It is the same way. Bahagaze ijoro n'amanywa. It is the same way God. Barinda imbaraga zose z'umwijima ziterera hatagaragara. It is the same way God wants us to be attentive in the night and during the day, so that we protect every evil spirit not to enter. Okay, mbabwira iki? Igihe cy'abariya bose twasomye muri Bibiliya abangaba cyararangiye n'ukuri kose. Bararangije neza. The time of those recorded in the Bible is over. Ikibuga bakivuyemo barabikoze neza. They have already left the field for us. Ubu birasaba iki? What does it require Birasaba us? ko twe turi mu kibuga uyu munsi duhagarara neza, twipange neza. We need to position Keneye kubona ourselves. abadamu n'abakobwa bipanze neza. I need to see women and Abagabo girls. murihe n'abasore muhagaze mu cyuho Men and gentlemen, where are you to stand in the gap? kugira ngo murinde icyubahiro cy'Imana isanduku ritatuvamo. So that we protect the glory of God and the ark of the covenant will not leave Abo us. barakenewe rwose. Those are needed. Abagiye baragiye ariko turahari kandi umwuka w'Imana urahari. The Spirit of the Lord is present. Shimiye Imana ko igihe cyavuzwe ko revive izaba iki gihugu cyavuzwemo, Afrika yavuzwemo, kongera kubyutsa amahanga we u Rwanda rurimo. Now I thank God because the time and the promise of revival has come and Rwanda is among. Ngibi ibindi bitatu tugiye gushiramo imbaraga. These are the three things we are Kugira ngo going to turinde focus icyubahiro on, cy'Imana. so that we may protect the glory of God. Nuko twirinda gutakaza kwera kw'Imana muri twe. We don't lose the purity of God in us, Nuko twirinda kwivanga n'abanyamahanga. and we also Nimba don't. uri uwera injira birangire. If you are pure, keep being pure. Keep Icya holy. kabiri Two, nuko turema igicaniro cyo gusenga kidahagarara. it is for us to have continuous prayer. Tukabivanga no kuba mu nyigisho nzima za Kristo. And now we also allocate ourselves in the right Inyigisho teaching, nzima za Kristo. the right teaching of Jesus Christ. Ibi turabyemera. Are we together on this? Nimubona ibi turabishoboye. Icyanyuma nsorejeho. The last thing as I wind up. Nuko tugira gute twemera kuba ibitambo ku gicaniro cy'Uwiteka. It is to allow to be sacrificed at the altar Ububyutse of ntibushobora God. kubaho abantu bataremera kuba ibitambo bo. Revival cannot happen unless you accept to be. Kare niyo nabwiye abiwacu ndababwira ati rwose munanyemere nimushaka muhagarika amaturo ntimukongere gutura. I told them, if you want, stop even Mubireke. giving your offering. Stop it. Mubanze mwiture mwe. Carry yourselves and be the offering. Ibi nimubona tubigezeho If you see us on doing this, rwose mu gihe cyacu ariko reka mvuge naka nubwo u Rwanda rwose rutakwakira n'ubundi mube mubizi buri Imana izigira abantu igenda yihagurukiriza amasigarira. Wewe uzaba urumuri wanyu, nanjye nzahagarara mu marembo ndimwo, undahagarare mu yandi, ariko nanone tugire ikintu dusiga cyico twakoze muri iki gihe cyacu. now of course you will not see everyone Munyemerere muhagarare. taking this, but be a partaker of this in your family. I will also be a partaker, and then let us work together. Dawudi nako Salomo umunsi abikora yazanye abatambyi bose barahagarara, azana abaririmbyi bose barahagarara mu matsinda yose ngo barangize bavuza ibicurangwa byose babivugiriza Imana. The time when Solomon did this, he brought the Abandi bose worshippers bamuzamurira amaboko barayatega. and the priest, and everyone raised their hands. Kugeza ubwo ubwiza bw'Imana bwamanutse burinjira bananirwa kuyihagararamo. Until the glory of God came to them. Niryo jambo ry'igiterane bahagazeho. And this is the word of the Munyemerere conference. umuntu wese ahagarare ku maguru ye. Let me ask everyone to stand up. Bibiliya hariya yavuze ngo The Bible has said bavuza ibicurangwa byabo byose. they all had to play all their instruments. Abasafu n'abahemani n'abayedutuni bose ngo bahuza amajwi yabo ngo n'ay'abatambyi yose arahura. Mana we, ibi biravuga iki? Nimubona duhuje ijwi nk'abana b'Imana, tugahuza ijwi, abaririmbyi bagahuza ijwi, n'abashumba bagahuza ijwi,
abinginzi bagahuza ijwi Imana iraza gukora ikintu gikomeye. Now, if you see the church and the body of Christ, Uyu muriro umanurwa n'ubumwe bw'abahuje amajwi. when you see the church and the body of Christ standing in one Bakayazamura accord, bose bavuga icyubahiro cande, crying out for the bavuga glory of icyubahiro God. cy'Uwiteka Imana yacu. Imana ikumbuye gukorana nawe kuko yakoranye n'abambere. God misses to work with this generation like the way He did in the last generations. Imana ikumbuye kubona abagabo bameze nk'aba bagabo yakoranye nabo. God misses to see men like the ones that He worked with. Muranyemerera tugiye guhamagara ubwiza bw'Imana iminota byibura nk'itatu. We are going to call upon the glory of God at least a few minutes. Nako si kubuhamagara ukundi tugiye kubwakira, tugiye kubwakira. We are going to receive it because it's already here. Imana iteka ikorana n'umuntu uko yabyizeye. God works with people the way Uko they believe. yabyizeye niko Imana ibimukorera. The way you believe, so God performs. Ntituri muri faze cyangwa se mu gihe cyo gutegereza amasezerano, mubyibuke neza. Twe turi mu gihe cyo kwakira amasezerano. We are not in the time of Niba mutari waiting. muzi amakuru, iyi ni imyaka yo kwakira amasezerano, titukiri mu myaka yo gutegereza amasezerano yari yarahanuwe. Twe turi mu myaka y'abakira amasezerano yose yahanuwe. We are not in the season or in the time of waiting for the promises. We are in the Niyo time to receive. dusenga ngo turabitegereje. Bitewe nuko dutekereza ariko siko kuri kw'ibyanditswe. Ibyanditswe byo biravuga ko turi muri season yo kugira gute yo kwakira gusa. We are in the season to receive. Isezerano ryo gutegereza amasezerano ryakuweho. Ubu turi mu isezerano ryo kwakira amasezerano gusa. We are in the promise of receiving the Irabivuga promises. ikarara ibikoze. He does it. Irabivuga ikabisohoza. Ibindi bisohoza itanabivuze. He says it and He Kubera accomplishes ko it. babivuze ni benshi ntibakinariho. Because He said it and many people say Twebwe turi this. urubyaro rwo kwakira gusa. We are a generation to receive. Ninde muntu utegereje amasezerano? Who is waiting to receive the Ninde muntu promises? utegereje amasezerano? Who wants to receive the promises? Ninde muntu witeguye kwakira isezerano? Who is ready to receive a promise? Tugiye kwakira ibintu bibiri we. We are going to welcome two things. Tugiye kwakira icyubahiro cy'Imana. The glory of God. Icya kabiri turakira amasezerano. We are going to receive the promise. Ari yavuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye kuba afite umubiri wose. Niba no baraha bose babwirwaga. Mwaje nimwe bwabwiwe none murahari murabyakira. You are going to receive the power because you are the one and you have been waiting. Abahungu banyu n'abakobwa bazahanura bazerekwa. Your girls and boys, they shall receive power and they shall receive visions. Nimwe byavugaga murahari bigomba kubasohoraho. You have to receive this. Abakozi b'Imana babishoboye muri hano. Muze duhagare hano hejuru. Bashaka abashumba kimenyetso cy'uruvange rw'abashumba n'abaririmbyi. I want all the pastors to Uko come here. byakorwaga imyaka yose. Abalewi b'abatambyi, abalewi b'abaririmbyi. Iyo bahagararaga imbere y'iteraniro imbere y'abantu. Bakiraga ubwiza bw'Imana bukomeye. They receive the glory of God. Muze bashumba, muze. Pastors, please Abashumba, come. umushumba wese uraha naze rwose. Every pastor, you're welcome to come here. Nimumanike amaboko twakira icyubahiro cy'Imana. Let's raise your hand and let's receive the glory of God. Gitegereze nk'ugikeneye kandi umere nk'uwazanywe n'Imana ije kumuha. Ni wowe. Do as someone who has come to receive it. Ni wowe yari ikeneye. It is you that He has been waiting. Urahari nayo irahari babiri mwahuye mwembi. You are here and God. Wahageze nayo yahageze. The glory of God is already in this place. Hasigaye kwirekura nawe ukakira. Now you just need to receive it. Ibyo gusa bisaba umutima ukingutse. And it requires an open heart. Witeguye kwakira no gufata. Ready to receive. Nimuzamuke mu kirere cy'umwuka. Yabwiye Yohana ngo zamuka nkwereke. Yohana arazamuka aratumbagira. Nimuzamuke muve
muve mu bitekerezo by'abantu. He said, raise up. Nimwirekure bamwebwe mubareke. Hasigare wowe musha ategereje Imana gusa. Yataye kamere yayitakaje. Live as yourself and connect in the spirit to receive from God. Mana tukuvugirije izinanga. Lord, we blow all these trumpets for you. Mana tuzamuye amajwi twese ngicubahiro cyawe. We call for your glory. Turabizamuye twese ngicubahiro cyawe. We pray that your glory will come. Twahageze umunsi n'uyu witeka. The time is now, O Lord. Babantu ushaka kugirira neza bahageze. I pray that whoever you want to do great to, we are here. Babantu bashaka kwakira icyubahiro cyawe barahari. Those who want to receive your glory, we have gathered. Babantu bakeneye ubwiza bwawe ngaba bahageze. We are here and we cry out for your goodness. Abalewi bavugisha amajwi n'ibyuma bicurangwa. And those as they blew the trumpets. Abatambyi bamanika amaboko bahuza amajwi. And all the priests had to raise their hands in Ubwiza one bw'Imana accord. buhita buramanuka. And the glory of God descended. Turakwakiriye wacyubahiro we. We welcome you, the glory of God. Turakwakiriye wacyubahiro we. Your glory, Lord. Lela lake. Your glory. Reboboya. Nega. Rekamfo. Lele kea. Ubwiza buramenetse. Ubwiza burasutswe nk'amazi. The glory is being poured out Ubwiza like burasutswe water. nk'amazi. It is being poured out like water. Amajwi y'abandi ari kuvuga ngo ntituva utaduhaye ubwo bwiza. We are not leaving this place without your Bwamenetse glory. kuri Mose. You did it to Moses. Bwamenetse kuri Yesu. You did it unto Jesus. Bwamenetse kubera You did it because amaboko yacu turayazamuye ngo duhe. we are raising our hands. Fill us, Data we Lord. turakira icyubahiro cyawe. We receive your glory, Turakira Master. icyubahiro cyawe. We receive your glory. La 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 la. Rebo bo 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 bo. Rela fonega. La 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 kaya. Ha ha. La ay 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 ay. Ay turakiriye mwami we. Turakiriye abatambyi bahuye. Turakiriye ubwiza busha. Umuntu wese aravana ibitekerezo bisha hano. We receive a new mind. Akira. Receive the glory. Imbaraga za icyubahiro cyarabaremereye. Receive the glory. Turumva icyubahiro kiremereye. Your glory, Lord. Ndumva icyubahiro kiremereye. The heaviness of your glory in this place. Ndumva icyubahiro kinyeganyeza amagufwa. The glory is shaking bones. Ndumva mu magufwa icyubahiro kinyeganyeza amagufwa. The glory of God shaking the Ndumva bones. amaguru ahinda umushyitsi. I feel the next La 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 la. Rebo bo 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 bo. La 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 kaya mfonega. Bakoreho Yesu. Aya marira nayakira ubwiza. Aya marira nayabakira icyo cyubahiro. Izi ndimi ni iz'abashaka icyubahiro cyawe. Fata izo ndimi Yesu we. Fata izo ndimi Yesu we. Fata izo ndimi zabo Yesu we. Zifatwe zitangire kuvuga ibyo mu ijuru. Oh yes. Icyubahiro cyawe kiremereye ahantu. Icyubahiro cyawe kigendagenda ahantu. Muri icyo cyubahiro indwara zirakira. Muri icyo cyubahiro indwara zirarekuye. Muri icyo cyubahiro ayayayayaya. Inda zitabyara zirafungutse. Zirafungutse. Indimisha zirasutswe. Ziramenetse nk'amazi. La 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 la. Reboboya forega. Rekayala. Riboboya. Ey 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 ey. Eli eli
on wings. ubwiza bw'Imana buhindura amateka y'aba bantu. Ndavuze ngo ubwiza bunyura muri iki gice, ubwiza bw'Imana bunyura muri iki gice, ubwiza bw'Imana bunyura ahantu. Nimuzamuke, nimuzamuke hejuru, icyubahiro cy'Imana.